Социал тармактарда Турганбай Памир деген Памирден келип Кыргызстандын коомуна интеграция болгон жакшы бир жигит бар. Ошол акча топтоп атат. Памирлик Афганистандык Кандигул деген 10 жашар кыз экен. Жардам бере турган киши жок экен, бөйрөгү ооруп атыптыр. Мен түшүнөм азыр, бөйрөгү ооругандар Кыргызстанда деле толтура. Бирок биз өзүбүздүн мекенибиздебиз. Ал жакта же врач болбосо, же инфраструктура болбосо, же каражаты болбосо, ошого бир жардам берип койбойлубу? Элдигибиздин, мамлекеттүүлүгүбүздүн бир белгиси болмок да. Анан президентибиз бир жакшы демилге айтты, көчүрүп келебиз деп. Бул абдан жакшы демилге. Колдойбуз, бирок качан болот билбейбиз, бул каражатка, мүмкүнчүлүккө жараша болот. Ошол Памири өз айтып атат да, мен баштап барып берет элем. Мурда жалаң эле жардам берген ниетте барсак, быйыл барып окутуп келели, кириллицаны үйрөтүп келели, Кыргызстанга келсе, дароо коомго аралашып кеткендей болсун деп. Ошол экспедицияны уюштурбайлыбы? Мен деле жардам берем, керек болсо барып деле келебиз. Дарыгерлер менен кошо. Бул я Кыргызстандай жер болсо, я бир башка бир Кабылдай жер болсо, зордактар болсо, бул иштемел касал. Бистар гриф гуфтики мушкилоти чи гирда дора. И гирдаош нами мушкилоти ки гирдаш як тарафыш бисёр заиф шуда. Ram sayna me garda. İçdiyam nami khura ayram ondim digav. Bir жарым hafta bul Kunduzdun şifaxanasida turdu. Aytibdir bunun iki böyregi foliyattan qalğalı bolupdur. Bir böyregi yaxşırak, bir böyregi foliyattan qalğalı bolupdur. Bunun atası ölgen, yenesi var. Bunun bir tuğan şulla atası men bir tuğan necesi edi. Bu özü ham bir ay murda kasal bolup bunda kelip uyga var bir hafta turup qayramını alıp geldi. Bular 2 lak, 3 lak pul öz xarç qildilar kasal üçün. Hazır bu biçoran bir böyrek жақшырақ болыптыр, bir böyrek фалияттан қалыптыр. Буга жақшырақ тадави болса, ыстық жер болса, көмек болса давлаттан. Иншалла бұл сақайып кетет деп біз үміт қыламызча. Гүндағы бір күлді адамдың қабағындай, тұрмышың үзілер алманың сабағындай. Қырғызым айлаба күн тиер сағада, намысту ер чыгат бойру сабақтыңа. Айлаба қырғызым өксірбөй тересің, азап күннен алып чыгат бойру сауығысың.